nuko rero bene data nagira nsabe umuntu wese wari ngaha yihangana uyu mwaka wa 2019 ntukurikiza amarira kuko murabona yuko tuhejeje kubushingwana iteka tuhejeje kubushingwana iteka ntugomba tukurikiza amarira turashobora nemeka kugwa murira turashobora kuhereza Imana tukawushira mu biganza byawo kugira ngo ubushire mu buryo bwayo kwizina rya data nani rya mutima mweranda amen. Mana nzima wowe waturemeye imyaka none turagushimiye cyane ko no musuri hejuru yaho dufashije kino gukoka cyo gushingwana iteka uyu mwaka wa 2019 none nkuko twamatuye gusaba misi yose turagusabye ngo utabare ubushire mu biganza byawe kugira ngo maze mwami uzigame nkuko wazigamye indi myaka tunagusaba utwongera umwaka wa 2020 mushasha umaze nawe nyine tuze tubemwe mu mahoro tuze tubemwe neza tuze tugira amagara meza muno mwaka none ndabashimiye cyane mwe mwitavye ngaha shima n'Imana yo rugira byose yamwituzigama none Mana nzima irisengesho ndabigusavye cishije ku mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo amen. Kwizina rya data n'irya mutima mweranda amen. Murakoze cyane nagoma nsaba umuntu ashinga uwo musaraba urashaka gutaha nta kundi byabaye